Samsung Timur Sar, ang stock person lo, tonghan, tapos lagi Sar he kamsa, lang itu, kasi pili press meet gitu bangke Ladakh, pinangan political party tu kacikrong, akimi, a party itu, adhik itu statement kiti, ninje nang ni alam kaninje, kawibi alam kepamangku. Lason ini tum teglong lo, athe EPHLC amai fu punani naga tum long meeting dun lo, hola sodim lo alangli statement kipi, alangli lam kaninje press media thengno lo. Kikoi gali, athe tum pulo jai gathar phan kikoi, sita kikoi gali lage nangli tum thengno press media long dolo. Haladak alangli kipuke laso long rike, laso long rie bangke lage. Karbia pancot kali ni kaduk beda cini lasi karbi tu laso karbiang long amen kilar jana state alang li kita sita lada itu cini nahi bangke ili tuma phanang ki picheng huta mikil hir pu sita me mikir bolong ke umat phan lo plote karbi phan si pu lasi siksidung lang bong ta aki krek a difference abangke ili tum theklong ili tumbang ke Hongjuk to Mikil Pahar pulo, Dimasao ke halaso ke North Kachar Hills pulo. Di laso alam jong silangdam lo pute halaso ta itu mapanang ke Khayamen me sida ke kiban. Karbi tum si reng chot nahi karbi tum si do chot nahi bugali sita amen ke do ke lada ke karbi pusi do nonta karbi anglong pusi do. Lasi laso statement bang alang li phan ke jong gali ke lage. Alang li mitangsi alang kaninje popsi laso statement bangke condemn lo lape lason provocative statement lason muni na phan pachibhong sei statement bang alang li ningin je det se keme lapen isi dolang lada tribal lang bongta ka recognize a tribal do recognize ne tribal do bangadim long yung si recognize lo busta da ka recognize ne tribal do la itum pudame mati non chakma bhalle pudamo stame autonomous council do la tum sila sedang itu kopisi recognize lo. Adivasi tum sita me hu antam lo adivasi kan dak adivasi ko son lo ka recognize. Hula soalam bang lang pamikani lapen alang like ningji latum phanan ke pata pilap nei. La CCM sar kaninje team karbiang long itu a chief kaninje isialam klardak itu ma leader kaninje klardak alam do. Lapen hula soalam bang ninje monthi pamika pulote hula helo correct lo. Atri pulo Bangladesh pen kiwang a Hindu punon Bangladesh pen kiwang a Muslim punon Bihar UP pen kiwang a speaking Hindi speaking atum punon ba Ladakh a kapre along ripen jere ba non Manipur pen kiwang nang kibe a Kuki punon tribal ang bong sita lason akimi kiwang atum phan in class situ non kiwang atum phan bangke dakke dim klong pithek thek pusitu ate bipod ma itu example lang nam nahi bangke uttar purbila lo son ke kiwang cheng ke itu relief camp si pilo hoda sa aphi bange pinikwan lo hola sur 400 plus amuni pen pinikwan lo ke to hoda la son dak thak si hola dak non pijar alam pini itu non ke chithana lam lo hudak sitame kiwang cheng hut bangkan lo pulote ili tum chiri pakal lo pini kosona condition lo non sita tribal lo tiang bong pen nitum alang lituma phan chuki dam tang ta Ladakh pen nilitum lapu nilituma long keni tum pen chira laso chira pen laso Manipur long ghotna do mahut karbing lo turmas council si kirab joini si that pen issue nitum highlight le media long son non son highlight kali sitame kinang sot pulote nitum list apilo laso list apeng pen nang tum ahok kalima kalang ma bangke Kuma pansit phone kuriji ma halaso dim sita Ladakh ke nang litum long et bo dak pen sikiwang pusta 500 sosi halaso nitum pothai long lo ante halaso hutan nitum relief camp ka bunai doma jong si tum relief camp bunai pulote adhek lam ningi nang ni sita ningi nang ko hoti adhek relief camp bunai putte dak oso ko eta bai school dun oso ta bai Ladakh bang lo pulote laso right to education atenge latum high school padu nei school padun lo pulote latum school dun hot kecho kijun angton alam doi latum mithang adim chiripo mo ultimately ke Ladakh ke tum
adim klong pek nang koi laso alam si tum directly kan inge kali si lasi inflection ki bang tuma phan da kuki da hai da kapre ka khai da sta non tong sikot itum theklong e pilo non amar bang ke itum kuki ben si theklong lo laso ko thak posi hala bang pa clear lo laso ko thak ta ke koi gali second alang li akon dam thuli lo lason alang li puli lo ladak bang ke sob afarmanta अरे ताकि अमेन की इर के कदू में फना ट्राइबल ने पीलो के कि पीलो जो इन्हीं सी रिंगमा बंदा पोता पीलो लासों ना खाक्सी लदा कपड़े कपड़े का ट्राइबल तुम्हारे तीवा फंदा दात पीपल लो ट्राइबल तुम्हारा में पोता पीपल लो हाला सोता लातुम की पुके पीलो नो लदा के बे के चे तुम फंसी लोंग ले पता के पीपल जिया फंसी लातुम के लासो पुलिस की एंड पुसी निंगे अंते थैक्लोंग लो मानते कि लोंग नहीं आ रहा है तुम फन जोंग सी नॉन ट्राइबल तुम ता पोता लोंग नहीं पुलो तांगते 1951 1952 ahut ke dobom hala tumsi pota lohi puke clear la sodim long thang controversy ta ave la pe non na dhek tum langgam pamikani naga paling le recognize nei alam ta gali lata bang nagaland long ta adheka tribe nagas fan ke ka recognize ni du hai amen ni puntung te la chini pulo te alang ni chini pamikana pula alam lasi la son son a statement la son son provocative statement ki pi bangke la bangke cividro नहीं la pen la son pulo tangte karbiang long ke la son politics se patnang ne ke thom lam the pinanga tum ninje lo pinangan मैंने APHLC long lam ke soi tap tume la so tum kaninge pilo non ji ai kathar ki bangan si sik sidul alam the ke kachini adi sik sidul ke tum non si ke long mai tum ka practice ko men tu pen lo ma IMAC IEM ACM alisan ke ding pote wana ningkan lo jai ka thar men tu pen lo politics patu ke non an ningkan krep hoba ningkan cap sidul la hardly ade itum ke ho so sik sidul na practice ke de chini ne pin si practice lo la so chini si 1986 an ningkan hutke ESDC pe na banke sik sidul ke dolo ki do tanga bustulo sitame la soja kong long ke sik sidul ateng pen banke ituma long ri long pat ituma khe ituma jutang ituma ritiniti political laso ke raikong ya phan bangke lake enough kali dorlim kali lang laso puthaksi itumangke Indian constitution na tengpen article 244 a tengpen autonomous state ka kilong dia right do posi autonomous state ke itumke chihangna ko 30 years 35 years itum kani je tangalam te non se ako sik sidul alam ako rong phan phan lang pulote kachini tangalam lo lake munida phan ke pamang rupen ki than thabia level laso alam na gali non bangke kosom si itum laso long rifan si rai nei pulote non ke itum ke kapre kapre ka dim long ke itum along tin along rilong si political la danger bange difference do mane dim long bage tribal lang bong danger da do mati lasi kilang nai ke one sided ke chokche itum kilang nai bangke ke do barin penan ke ki damtang itum let lo wan ba ki claim ko nahi let lo sitame non ki claim ko na bangke ki chok chi bang claim ko nang lo aki chok alam bang si claim ko nang ko lasi itum langdam lo pulo tangte laso dim lo phan bang si non jitu jai ka thar tum kaning je non jitu la APHLC pu tum kaning je pon lake totally lake Karbi Anglong along tribal non tribal ba ki do badimatum apen akimi ki bang laso space ki pi akimi tu man space pina ko bangke kroyune lapen lake Karbi Anglong amen killar bangke lake alang di jai ka thar ke nang killari phan nang mang ta heman ri kuba Karbi Anglong po amen killari ke nang mang ta heman ri laso na mang ka heman ke nang like ladak ke lake chok che pin lo lasi Karbi Anglong arat itum ke kaninje kang tung ladak lo je alang like itum Karbi Anglong arat atum pupu regionalism नहीं regionalism नहीं चौक regionalism masih चौक चे पुलो तनांग अथोट बांग नांग के मत हाजों सी regionalism kalidet पुलो ते नांग के मत हाजों सी नांग मिथांग अतीम चिपाविन ते जी फांसी regionalism की claim पुलो ते लाभन चौक चे अंदा regionalism लासों नहीं इन्होंने इतुम लांगामेर लो पुलो तांगते BJP या पार्टी तुम Nilituma leader CM Dr. Tuliram Rohang Sarke langdabe lote kamat ha bangke regionalism at hot pensi kami claim son sini tekno dake do barim la daga khaifan daga long rifan si kamat hapon sita non a kathar bangke Karbi Anglong anta amen larnang la solang statement pi bangke la ke ekdom cividru nei la la sila son nang mang ta himan riku ba nang jakong da la son ke pinang ni rada tu la son ni claim tha ba jakong ma pinang ni la sinon nilipidum dolang mojong si dokok pulo de niliphan mon po la se akai
Cuman tuh akan ma bisa mah. Nanti non kami dulu mah. Dalam bangke mu itu spokesman akhirnya nangkan lo. Isi alam bangke isi political party yang si leadership berangkat leader bangke with responsibility masih landing je nahi. Without any responsibility, without knowing history, Buronji protect jatir bisut Buronji থাকে ইতিহাস আছে ওরাত বেশি কে বাংমা কমেন্টু সি কে বাংমা ইসি আন্দাজ দমতি রিটেন হিস্ট্রি আবিষ্টা ইসিয়া আটমুদ ইসিয়া হিস্ট্রি দো আছে জেআই কথার এসে লিডার নন দ্যাট কালি লাসন কন্ট্রোভার্সিয়াল স্টেটমেন্ট দি হলো না Dimasar planning or dakal ase. Nang tum arjulong lo tahay mene. Dimasa tum taga aning oy dulu. Athe bangke ada Dimasa area lo. Ada Khaibarim. Pemasi ke Baprang ma ke Papima lahalam kani je pen Dimasa tum tupak. Nang tum cini laso aning oy ba ning thi aphe bangke alangli history bang aburonji bang chini ma pa chini lor se kaningi ma chini ne pulo te nije na ne mithang history karbia history no si chini ne putel so ningi ta nang atela ke sia khairam do ilige khai kang thi musga thi pumati that hills banon karbia long lo upiathesi hala sohul la constitution ka samara tu constituent assembly tu Mikir Hills po upiathesi giro Manot Kachar Hills upiathesi giro non bisaram Jointia Hills ada ke majority ba Jointia to ama apasi ke paman halso district tu laso Meghalaya state kelong pra ba Khasi Hills ada khasiyat tumsi majority hala tuma rights hala tuma culture hala tradition ka protect dia bansi Khasi Hills pura government of India bahar so constitution ka samara tungke amenda ki pondo Garo Hills are majority Garos to protect their interest political interest, economic interest, social interest, dupik. Amen ta lasot tensi bangki lo. Karbiang mong telason lo. Da karbiak khai mana bahara ke doktor tulung li pualam abe. Sudah lasot district, bal lasot longri east punun west punun labangke karbiak tu masih ke panong lo amen ke. Ida ninghang mati. Bas sorkar tak proilo. Parti tum tak proilo. Halasut. Lasi la somen iltum datilong lasi mupen la iltum spokesman ninjelo ji la sobang ke ese party polam dakali ese karbi niri condemn ji son statement controversial statement igi bangke chok chele bangke khai bana ki misak ang thekali akolang chini nebru ninji jera sime yosi history Chini ne peluang deh ninja jadi sini. Masih kaprega alam muka tu masih spokesman akhirnya itu bulan alang itu mereka penajit tu. Ane jaya kata amun ini karbi ko alam ahok pet ke cethanu intum te ni lege. Jaya Kathar is not retired officer, government
sakuri claim bang alang ni retired asi ino ramani retired lo pute retired after retired so job hai do mati ilita sar lo pulo dangte ke sar hut ke claim ni ke dami ba kuna ne claim tak dami kulai lilela company kowe tingu nareko ne puri ko pene lai taxi somar so to panu reng dok ni pa cholong i phan le retirement ke sar te ke claim hai last one में retirement job person से डाकना के claim लो नॉन के claim अप्लाई वेलो सकूरी ता जुट एलो retirement job से डाके इसी political party असन नंग के सेंग में से अपोर election के पाथु एजेंडा नो से नंग दन job तो job ले अलग ली retire and the piece में politics अलग के election के थ्रू लंगे लगे retirement अलग में भी पर job लगता सीधा में नॉन अलग ली के निंगे के claim के दम के ठेक दोनों अटेंग के India ang tan pen, pemani aja kong pen, bapenia bidi ba alam toy pen sidak nang klaim bom nang na, itu ilitum aphan ke kiri mimi tu, lasi alang li non ke klaim kita itu lang bom lo, Charlie bom lo, konat pen abesi, konat pen alam toy pen si, abidi pen si, pemalam toy pen sidak nang ke klaim bom mal ayat politik mang, aso bang non nili tumta tarli bom lo lasi alang li laso retirement job jitu dak nang claim politics party nang seng ben jitu nang claim lem pami no election nang pathu dun bom lo nang sedan dun bom lo sedan no koson na ji pai pan ji pai no nili tumta BJP a party tumta election ke pathu party lo tumta claim bo methang policy sita laso na policy alang ni claim nang ne je karbia khe pan mo arni sima ni si kisung kurung doji baki wirda diang tek doji kubang sobang lasona Allah maki ba lasona polisi makha make bengko nangne lasi ala somni than lailo ke phere me ke lahai alam ke claim ke dam mupen nang than lo ang tan pen company pressure ba pene nang ke toy lason pen sidak nang claim bom na Tasi lailo ilitum kado we song tum anta local dia song kona kabe kado we tum ta si bangke consensus law je chekroy son dolo 1951-52 pen aprang ilitum district long dia aprang pen dak kido ketak Hindi speaking to not mate Bengali speaking to not lahai tum ilitum 1952-51 laso hem district along Frank and Dora Peratum bangke dake politically non ba ada sociology ba jada sitame dake araj dolo ba dota chok ili tum chekroi sar sido ne angbong bong apor ben apor hot je 1952 apit an ke butarli sing than et nang ji ja nai kolam ta kiningge tumdo ba isu ke tumdo lata isu ta endame kacing ba jing sayang bong sidampo lasan ta kenang so nang ni pu phang dali than et nang ni pu phang dali sitame kenang so lata lasi laso isu ta pondame la bangke je athe tum non langtha na Bihar UP nili pene Jharkhand Delhi Haryana Punjab Thailand ke ningji je Hindi speaking mainly ke UP Bihar 38 crores above, mane almost 40 crores population dada. Hala dak